Justin Nsengiyumva yasabye abakora mu rwego rw'ubutabera kwirinda gukoresha ububasha bafite mu nyungu zabo bwite, ahubwo ko bakwiye gufatanya n'izindi nzego mu gutanga ubutabera buboneye kuri bose. Mu gihe abaturage bakomeza gutaka ko izamuka ry'ibiciro rikomeje kubangamira ubushobozi bwabo bwo guhaha, Banki Nkuru y'Igihugu iravuga ko mu guhangana n'irizamuka mu buryo burambye yafashe ingamba zo kuzamura urwunguko fatizo ku mabanki, iruvana kuri 6.75 irushyira kuri 7.25. Makuru avugwa mu mahanga. Muri Kenya, raporo y'ubutasi igaragaza ko Uburusiya bwajyanye abanyakenya barenga 1000 ku rugamba muri Ukraine. Ikaze mu makuru ku buryo burambuye, muri kumwe nanjye Aime Bote Mushashi. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yasabye abakora mu rwego rw'ubutabera kwirinda gukoresha ububasha bafite mu nyungu zabo bwite, ahubwo ko bakwiye gufatanya n'izindi nzego mu gutanga ubutabera buboneye kuri bose. Ibi Minisitiri w'Intebe yabigarutseho ubwo yakiraga indahiro y'umushinjacyaha mukuru wa gisirikare Colonel Charles Sumanyi. Ni inkuru tugezwaho na Calixte Kaberuka na Pierre Celestin Gataraya. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro imbere ya Minisitiri w'Intebe, uw'Ingabo ndetse n'uw'Ubutabera hamwe n'abandi bo mu nzego zitandukanye za leta. Colonel Charles Sumanyi yarahiriye inshingano zo kuba umushinjacyaha mukuru wa gisirikare. Yiyemeje kuzakorana umurava imirimo ashinzwe mu guharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro. Nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro. Uyu mushinjacyaha mukuru wa gisirikare yashimiye ubuyobozi bukuru bw'igihugu bwamugiriye icyizere, maze asezeranya ko yiteguye kunoza imirimo yarahiriye mu nyungu z'abanyarwanda. Ubushinjacyaha bwa gisirikare icyo bushinzwe no gutsimbataza discipline mu ngabo z'igihugu cyacu. Ejo bundi mu minsi ishize, nyakubahwa Perezida wa Repubulika mwarumvise avuga ko izi ngabo, izi nzego z'umutekano muri rusange arizo yahoze yifuza kugira kuva na mbere hose. Izo yifuje kugira rero akaba azishimira discipline. Izo nshingano bampaye rero zo gutsimbataza discipline mu ngabo z'igihugu, mbere na mbere mu kubanza kwigisha abasirikare bakamenya ibyaha n'ingaruka zabyo. Icyakabeza ko ahari abantu hatabura urunturuntu. Aho ibyaha bizagaragara tuzabigenza, hanyuma tubishinje mu nkiko. Turifuza ko twatanga ubutabera bwiza kandi ubutabera bwihuse. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yamusabye kwirinda kuzakoresha ububasha afite mu nyungu ze bwite. Nshingiye ku cyizere ubuyobozi bukuru bw'igihugu n'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwakugiriye ndetse n'ubunararibonye usanganwe, nizeye ko izi nshingano uzazuzuza nk'uko bikwiye. Nk'uko kandi umaze kubirahirira, mu mirimo ugiye gukora ni ngombwa ko wirinda gukoresha ububasha uhawe mu nyungu zawe bwite. Ukwiye gushyira imbere inyungu z'igihugu no kunoza neza inshingano zawe, uharanira iteka gutanga ubutabera buboneye kuri bose kandi buhesha isura nziza ingabo z'u Rwanda n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Twese tuzi neza ko discipline ari umusingi ukomeye ingabo z'u Rwanda zubakiyeho. Bityo turasaba kandi turizera ko ubushinjacyaha bwa gisirikari ugiye gukurira ko buzahora buzirikana ko bufite uruhare rukomeye mu kubungabunga discipline mu ngabo z'u Rwanda. Colonel Charles Sumanyi abaye umushinjacyaha mukuru wa gisirikare, asimbuye Colonel Litade Pacifique Kayigamba Kabanda wagizwe umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB umwaka ushize wa 2025. Colonel Charles Sumanyi yabaye umucamanza mu rukiko rwa gisirikare imyaka 8, aba umucamanza mu rukiko rukuru rwa gisirikare imyaka 7, yabaye kandi vice perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare umwaka umwe mbere yo kugirwa umushinjacyaha mukuru wa gisirikare n'inama y'abaminisitiri ya tariki 28 Mutarama uyu mwaka. Calixte Kaberuka mu mujyi wa Kigali.
Kuravugwa mu mahanga. Muri Kenya, raporo y'ubutasi igaragaza ko Uburusiya bwajyanye abanyakenya barenga 1000 ku rugamba muri Ukraine. Abanyakenya barenga 1000 bagiye kurwana mu gisirikare cy'Uburusiya muri Ukraine, benshi muri bo bashutswe gusinya amasezerano ya gisirikare nk'uko bigaragara muri raporo yagejejwe ku nteko ishinga amategeko ya Kenya. Inkuru zitandukanye zakozwe n'ibitangazamakuru bitandukanye zagaragaje uburyo Uburusiya bwashishikarije abagabo baturuka mu bihugu bya Afurika imirimo ihemba neza, hanyuma bahatira kujya ku rugamba ku murongo w'imbere muri Ukraine. Iperereza rihuriweho n'ikigo cy'ubutasi cya Kenya hamwe n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha ryashyikirijwe inteko ishinga amategeko, rikaba ryavuze ko umubare w'abagiye mu Burusiya urenga 1000, akaba ari umubare uri hejuru cyane y'uwari watangajwe mu Ukuboza, bavugaga ko ari abagera kuri 200. Kimani Ichung'wah, umuyobozi w'abadepite bo mu ishyaka riri ku butegetsi, yabwiye abadepite ko abanyakenya bava mu gihugu bafite viza z'ubukerarugendo banyuze muri Istanbul muri Turukiya ndetse no muri Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bagamije kujya kwinjira mu gisirikare cy'Uburusiya. Yavuze ko kuba harakajijwe umutekano ku kibuga cy'indege cya Nairobi byatumye abashaka kujya kwinjira muri izo gahunda banyura mu bindi bihugu bya Afurika kugira ngo birinde gutahurwa. Ichung'wah yavuze ko kandi ibigo byigenga by'abashaka abakozi bidafite uburenganzira bikorana n'abakozi bamwe bo ku kibuga cy'indege batubahiriza amategeko. Yatangaje ko nibura abanyakenya 39 bari mu bitaro, 28 baburiwe irengero ku rugamba, naho 89 bari ku murongo w'imbere mu mirwano.